Ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 muri 2024 mu gace ka West Palm Beach muri leta ya Floride muri leta zunze ubumwe za Amerika ku butaka bwa Donald Trump wigeze kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Aha niho ukekwaho ubwicanyi witwa Ryan Wesley Love w'imyaka 58 yashatse kwica Donald Trump. Ibi byari bigiye kuba ku nshuro yabyo ya kabiri mu gihe gito gusa Donald Trump atangiye kwiyamamariza kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi byabaye ubwo Donald Trump yari ari mu karuhuko ari gukina umukino wa golf. Aha hari ku butaka bwe ku buryo yari yizeye umutekano we wose, cyane ko yari afite n'abamurinzi. Aba bari bamurinze, umwe muri bo niwe wabonye umunwa w'imbunda uhinguka hafi y'ibihuru bari begeranye. Yahise abona ko byakomeye batewe, yihutira gutabara perezida ndetse no kurasa uwo Ryan Wesley Love. Yahise ahungira mu modoka ye y'umukara ya Nissan. Abashinzwe umutekano bo muri Amerika bakurikiranye uyu muntu kugeza bamufashe. Lisi Bradshaw, umuyobozi cyangwa se sheriff w'agace ka Palm Beach, yavuze ko bafatanye uyu Love ukekwaho ubwicanyi no gushaka kwica perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, imbunda yo mu bwoko bwa AK-47 ndetse n'ibikapu bibiri by'umukara. Yari afite n'agakamera gato gafotora. Bagiye mu mateka y'uyu mugabo washaka kwica Donald Trump, basanga yaranditse igitabo akita Ukraine's Unwinnable War, intambara y'abanya-Ukraine itazatsindwa. Kubera iki gusa ari Donald Trump ushaka kwicwa? Ibi ni ibyibazwa n'abaturage bo muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'abatuye isi bose baribaza iki kibazo. Impamvu perezida Donald Trump bashaka kumwica ubugira kabiri. Muri iki gitabo Ralph yanditsemo ahagira hati perezida Donald Trump afite ubwenge buke ndetse buri wese afite uburenganzira bwo kumwica kimwe nanjye. Byumvikana ko yarasanzwe afite urwango perezida Donald Trump. Ikindi cyamenyekanye kuri uyu mugabo Ralph nuko afitanye umubano mwiza n'igihugu cya Ukraine. Yakunze kujya muri Ukraine na nyuma yaho Uburusiya buteye iki gihugu cya Ukraine, ndetse abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yakanguriye abantu gusura ndetse no gufasha Ukraine. Yakanguriye na Kongere ya Amerika gufasha Ukraine mu by'amafaranga ndetse n'intwaro kimwe n'ingabo. Ibi yabitangaje mu kwezi kwa 4 kwa 2022. Ikinyamakuru CNN cyabajije umuhungu mukuru w'uyu mugabo Love uko yari asanzwe yitwara mu buzima busanzwe. Uyu muhungu we yatangaje ko se ari umuntu ugira urukundo, wita ku bandi, wiyubaha ndetse unakora cyane ku buryo atabasha gukora ibyo bamukekera. Yagize ati, simbyumva ukuntu nsanzwe muzi ntiyakora ibyo bari kumukekera. Ariko kandi andi makuru ahuzwa nawe nuko ubwo yari afite imyaka 36 y'amavuko muri 2002 bamufashe afite machine gun atunze intwaro mu buryo butemewe. Umuvugizi wa Secret Service Anthony Gaglielmi yavuze ko ari gukora iperereza ngo bamenye iby'icyo kibazo. Ati, turi gukorana bya hafi na FBI ngo tumenye amakuru y'ingenzi kuri icyo kibazo. Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'abademokrate agahanganira umwanya na Donald Trump wo kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika yavuze gutya: nababajwe n'ibyabaye kuri Donald Trump. Yavuze ko kandi yishimiye kuba perezida Donald Trump ari amahoro ntacyo yabaye. Ubwo ibi byabaga Trump ntabwo yigeze agaragaza ubwoba cyangwa se guhungabanywa nabyo, ahubwo yavuze ati ibi ni ibiri kukongerera imbaraga. Ati imbaraga ziri kwiyongera nyuma yo kongera guhungabanywa. Ati sinzagenda gake, sinzacika intege. Ati kandi sinzamanika amaboko. Trump ati ndashimira Imana ko yamaye abanshyigikiye nkamwe, maze ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 twongere tugire Amerika igikomerezwa. Make America great again.